Inggih, matur suksema majang ring pengantar acara anto galah sane sampun ketiba ring setian titiang. Bapak Prabekal Desa Taro lan Ibu sane kasumayang titiang, para panureksa sane wangyang titiang, puni ketalan semetang sarang sinami sane tresna sihen titiang. Puna pigatrane semetar? Becek nggih? Inggih, santokan mangkin galah ketiba ring sikian titiang jadi ngajak semeton sarang sinami mesatwa Bali. Semeton senang sarang satu Bali? Senang ya? Inggih, satwa Bali punika wantah ketamiang leluhur sane patut kelestarian. Inggih, sedurung titiang mesatwa Bali ngiring lunasi ring ide sang yang widiwasa mangda iraga setata selamat tur rahayu melarapan antuk puja pangantungkara Om Swastiastu. Inggih, ring rahina sane mangkin titiang jadi mesatwa Bali sane mamurde ni timun emas. Ada katuturan satwa ditu di sisen alase mejujuk pondok reot abesik nomos titu anak eluh tua pendidik tusing ngelahnya puranan subamati panak tusing ngelah anak eluh endo madan mensari geginan mensari sewai-wai tuah nuduk sang ke alase laut abana kepekan apang ada dia ngebahas risedap dina anu bayun mensarine endo carana gelang kudiang janiban medaya base subatelang ngematang suba mensari luas ke alase lakar nuduk sang apang ada dia ngebahas di subane manuduk sang apesek didu lakar ojo ke abana mulih ni risedap ngojok sang sagek mengklejet bangkiang mensari ne jangka itu ia ketulung-tulung sing ada nak nulungin aduh Ratu Batara mudiang kini nasib tiangi sing ada nak nulungin yang bidan yang lapiana sekan semua jadi ada jati yang bergerak risedap mensari ngeleng matangisa sagek teka angin mepus meninus turun ada suara Nyai manusia apa le nyai kalase kemah wakene di japanak nyai ne karama wake getap mensari mesal ampura rasa tiang tuan dosa pada tiang dan gelap apa suba tiara rasa hidup tiang suba sengaji wah nenek malu yang jadi wakil ngabanyai bisa telah bunga gigir wakil uliani senyai ini katos sengkele iya nyai mu kita ngelapiana wakil akar ngemanyai baton ketimun tanam baton ketimun ini didu lakar membuah ketimun masa besek didu nyai lakar ngelapana soke wala ingatang gue molas tiban wake lakar tegong alih nyai lakar ngalih anak senenge totalan lakar ama wake geng-geng musang upanyai tan
mapinah malih Mensari nyanggopen iraksasa lemang Mensari batur ketimun laut ia megedi lega pesan kenahne Mensari sakit bangyangne ilang basangne warak tanpa nada menjolan subuh Mensari mejalan mulih nih lah karena batur ketimune entu gelesan cerita sementon nejani baton ketimune ento subah mentek tor membuah engat saja cara munyani raksasa ada membuah ketimun mas abeset tor subah nasa mencoran jemak ke buah ketimune ento abahna ke pondokne teken Mensari nekat di pondokne pura ke buah ketimune ento sering biar saget ada rare cenek lelek oe jemake rare cenek punika cening pianak meme cening adanin meme timun emas iri ke lantas Mensari ngelah pianak ane madan ni timun emas gelesan cerita semeton nejami itimun mas super gede super tumbuh dari anak ayu jegek dua demen mepi tulung langsung bakti teken irama tuseng kerasa super 15 tiban buah ne itimun mas mekesiap Mensari ingat teken janjine ngajak iraksasa lakar teke kalih itimun mas lakar amahu ninguang munyen memene tadi asapu nike jereng bulung kalong nih itimun mas meme jajan ya meme gelut panak nih teken Mensari ning jajan ning mampan jani sumpah pedang jalani raga sirap malu ingatan jeneng rasiti bakti rengi desang yang widiwasa mandai raga setata selamat lan rahayu mejalan jani sirap ajak kedua pacerita di sirapne Mensari nipi itimun mas orang namanya ke gunungnya ngaleh di Begawan Sakti sane lakar presiden nulungin itimun mas uli bayane iraksasa buen manene ngorde Mensari ini kerja ipiane ento ajak itimun mas gelesan cerita nejani itimun mas subah nekat di gunungnya tur mengkunyit di alas napi mengkunyit di alas sebentar inggih ketemu sarang Begawan Sakti Begawan Sakti micen petambungkus bekal sane presiden nulungin rikaya ketiben bayar risampune itimun mas boleh petambungkus bekal laut ia menjalan mulih nih lega pesan kenahne Mensari panakne mulih selamat rahayu gelesan cerita nejani Mensari bakal luas kepekan mebesangipun ngajak panakne ning meme jani lakar luas kepekan melahang pesannya jeneng uci celana yang pesannya jeneng ngawak yang mesau yang sing meme ane mekau kanah nih ingatan pesan mau pesan meme nih anah nih keto itimun mas mesau mejalan subah Mensari kepekan di subane Mensari kepekan kaget teko iraksasa mekau kan jani iraksasa timun mas apa kan jalan timun mas mekenah jani itimun mas tusing meme tuani teko iraksasa subah tuani teko mekelotus ampakine jalanan mekalah iya iraksasa sakewala iraksasa mengkat ngintip sapetekan Mensari ne uli pekan nejani
Mensari subuh teka uli pekan. Putri Janing ayu ni meme neni ampakan meme jalanan becat itimun mas ngampakan jalanan kereot meme ning mainen malu ne ibusan meme dipakan beli jaja Bali nih ada laklak ada klepon ada sumping ne ajeng nih sambil ngajeng ngorde itimun mas itunya ada nak teke makaukan munene gede serem pusing apa kini jalanan kacerita jani iraksasa subanawa kengke carane makaukan apanya apa kini jalanan teken itimun mas buen manene maleh mensari kepekan di subane mensari mejalan kepekan teke jani iraksasa makaukan iraksasa noden nunyene mensari Putri Janing ayu aneng ameme nene apakan meme jalanan masaut timun mas meme adik keto munyen meme nih engke makin pesaut nih raksasa meme kolam nih lebihan ares dipekam mepinah jani timun mas kudiang jani ban medaya jani subakar pesuang bekalani banget tekeni begawan sakti dakar aba pesu nelokin nyen kani tekang yen sengampakan jalane imeme gelap ampakan jalane teken itimun mas kriot becat itimun mas saupo abana ke alase teken iraksasa ne jani mensari subuh teka uli pekan melengong mensari bengong napa tamponok ne subuh suung itimun mas subuh sengaja kacerita di alase itimun mas ketulung-tulung blak kuka ngajak iraksasa tolong leban ya raksasa leban ya raksasa jani subhanakar pesuang bekalane paling malu na ane banget kini begawan sakti pesuang bekal ne ani paling si malu na isene baton ketimun serius sama hama baton ketimun ne dadi abayan timunane lingah tormo buahan itu itimun mas tidak ngelet sawireh raksasa kelangan lakar ngamah buah ketimune endo subuh telah buah ketimune amaha buen kepunga itimun mas sekali raksasa itimun mas terus melain sambil yang mesuang bekal ne ane nomor 2 isene jauh sambah hanga jauh sagek mentek abiante tor tajam-tajam itu ya raksasa kensot mokekeh ya raksasa nage pesu tuseng makelo sagek nidang ya raksasa pesu buen ubara itimun mas itulah mas mesuang bekal ne ane nomor 3 isene uyah serius sambah hanga uyah dadi pase ane linggah ngalangi ya raksasa ngepesisi lakar ngupor itimun mas terus melai kudiang jadi nih iraksasa subuhan capang ditu pesuang bekal ne ane nomor 4 isene serius sambah hanga serene dadi tanah hendok dor tanah hendok menika bisa nyedot kacerita mejalan buen atidahan sagek mencempung iraksasa ke tanah hendok ane bisa nyedot totongan mokekeh iraksasa nage meneh sakewala ngangsan sedota tuseng idang ya iraksasa meneh mati ya itu iraksasa selamat
itimun mas geles itimun mas mulih ngalih memene nejani itimun mas subuh ketemu ngajak memene mensari lan hidup bahagia bareng-bareng. Inggih semeton sareng sinami wantah kadi asa punika preside aturan titiang ngenenen indeks 1 nitimun mas dumugi wenten pikenoh nyane cutet nyane pisan iraga dados manusia paton ras ditibakti reng ide sangyang winiwasa duaning wantah ide sane presiden ngardene kerahayuan reng jagate kirang langkung atur titiang dona sinampura sinep titiang andong parama santi om santi 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 om.